Eta orain hasiko gara gabonetako jaialdiarekin. Hasteko, bigarren A-de eta lehenengo C-eko Lander, Paul, Martin, Garazi, Jone, Amaiur eta Oiane Kamonek agurra datuzuko digute.
gertatuko dira. Hemen ditugu gure epaileak, Risto, Mertxe eta Mourinho. Txalo bero bat. Eta hor ikusten dugun bezala, ikusleen artean gure beste epailea Kiko Rivera. Cabrero, pero antes de nada tengo que hacer una llamadita. ¡Felipe! ¡Vete haciendo la comida hoy! Pues bueno, hoy os voy a contar un día de mi vida y os voy a decir que os euskera, bueno, está aprendiendo ahora, pero bueno, os voy a contar un poquito de mi vida. Yo nací aquí en Vitoria, en ese mismo sitio, bueno, en el que estoy, no, en un hospital. Una vez estaba jugando un partidillo, mira con las ovejas, contra las cabras, pues bueno, yo era portero, estaba, y una cabra me iba a tirar un penalti. Entonces, lo tira, pero que se fue, bueno, lejísimo. Ay, se ve por un ribazo, me dijo, y dije, ¿lo ves tú que te has tirado? Pues bueno, eso con el abuelo. Entonces, me iba a tirar y le dije, venga, abuelo, tira, ¡pum! Por eso fue dando la pelota, no la vi en 5 días. Luego, cuando sabéis que hay una tetrapléjica, ¿no? En la serie. Que... Oso ondo egin duzue, niretzako, eta koreografia oso ondo dago. Osea, musika gane. Berezko egitea egin diguzue, eta hori espero genuen, eta orduan zure bideei benetan zorionak eta zure balia duzue. Espera, ¿tú quién eres? Te he metido en el ojo, Mourinho, ¿Por qué venís? No sé, no entiendo. soy del Barça. Pues que te den por culo. ¿Viste Barça? No vales, no vales. ¿Qué hace este aquí? ¿Qué haces tú? Yo, nik usi nahi dut nola egiten duzue. Ven conmigo. Venga, egiten duzue. Toma, Blackie, para ti. Ahora todos a la derecha. Izquierda. Ya está. Hau zer demontre da? Zer da, hau? Eskatu barkamena publiko osoan. Niri nahiz izan futbola ez gustatu benetan oso ongi egin duzue. Zorionak. Zue balia duzue. ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? ¿Eh? No valéis, no valéis. No, sois muy malos. ¿Iros al Barça? Get down on the floor. Experiencing moves you can't ignore. But something, come over here and kick it just for love. Whoa, I can't get enough. I can't get enough. This is taking me now. It's taking me higher. I got this high without taking a pill. This groove has got me way over the sun. I'm dancing like I am the only one. 'Cause I can't get enough. I can't get enough. I can't stay on the
Lasai egon, batxarrarekin jarraitu behar du eta. Batxarraren bigarren puntua. Denok ordandu behar du, bota berezia, igerilekua beteta. Nik, beltzatu beltzago ipini nahi dira. Eta nik ez dut ez da zentimo bat ere ordainuko. Ea izte garen akorde batera. Delfin jauna, grafiti bat egin dut atariko horman. Hau lotxagaria da! Gaur egungo gazteak. ¿Qué pasa, tronco? Francisco Javier, zigortuta zaude, zure nomaila noberea. Jandi de pepino. Arepa gutxi gorako zemea ateratzen. A ver, atzarrekin jarraituko du, ez? Estela, etxara joko. Ai, Gordi, katxondeia dira, ai. Beno, horrela ez dago jarraitzeri, batzarra bukatu. Ez que, egia da, berak du guztia. Beno, ninduela 3 urte aldera egin nuen eta berak atera ditu aurrera franen gauza guztia. Baina ez ditu ondo egin. Gehi, bale ja, ahal zuen moduan egin du. Eta orain balmantxak rakentzen. Francisco Javier, ez nuen uste hori egiteko kapaz izango zinen. Ikusi duzu grafitia, ez ez. Barduan ez esan ez ez, lutabenaren izena batzen duta. Zergatik egin zu hori? Maxik esan zidan. Berriz, nik ere jortik egin. Erotziko duzu ala? Bai, ni bidorpador bat nahi. Eta horrela, gehiago ligatuko du. Ta zer horrekin erotziko duzu? Laberri bat du. Bai! Ez, kuki mesedez, gutxi dirua. Berriro, a ber, zona nahi duzu. 6.000 euro besterik ez. Zutxo, gato nizara, nik ez dizut diru buru txiko. Gainera, gogo ean behar du. Nola zoaz, ba? Nezkekin gelditu nahi. Puto! Gainan! Dinez, etorriko zara gurekin? Bai zera, maita konplatuko zaizu eta dena izorratuko du. Ez, kuki ez. Zer dezkarka? Patio irratia, larru jotzea, Javi eta Lola sopan jotake, ñaka eri dira. Eta zure renta, itxiko dute. Abai, batera bat botako dizut. Kuki bezalez enprenda hartu txoratu egin da. Izan eguta txoratu ez, horrelako ala jaio zenetik, herri zantzaile kabroia. Baionista, ez dut arraina bat bitxe. Bueno, berdin da, gure zemeak ezin dute bizi grafiti hori ikusten egun guztietan. Traumatizatuko dira eta. Eman denok bide guztia. Gero dutako izun karroiarako! Honek, ez dauka remediorik. Ederra daukago zuzio hori. Amaitu baino lehen, esan ditu nahi, striptease bat egin dira, así que, venga.